Hello, Tuni Cookie News. Bezose na bon chaven lem nei vin Tuni ahi India gam sung le gam pa ma thil so ho neu cha e hon jong I het diva poimo ho hin sei kin hoitin aji chu hi chi hi India gam sunga cheng I ji vin ei ho dinga jong thil pha chom ta a hi lo le het lo wa hi le chun I boina thei thil ho a hi za chu in sei deu hin tin Trump in Venezuela ho mi som la khat athat ni ti jong hi mo a hin I Trump in ti na ji hi Trump in thu api ji a chu military ho hin ko nga hong ke tol attack anabol ven missile attack anabol vin hi china a chu mi som la khat a thi I ti jong hi mo a hin hi chi attack na chung cha nga hi na sata Trump jong hin ki sei lhap na ding za chom chom ho hi a sei ti ho jong mo hi in chole masanga video kana sim na jong su kana sei ta in US in Venezuela ho gam hi a ko lova attack dinga hi to gon anei saw hi tai ti a jong chu kana sei hin tu chunga hi amma sapen result ahung do ma sapen khat a hi in chole India gam sunga GST jong su nim a hi tai ti a hi in GST ahung ki su nim a hi la chun van man ho jong hi hung lhom dinga hi mo a hi in masanga chu GST hi apart pa na mun li langa hi a hop mo hi in tu a hi hi chi mun li ho chu mun ni bowa a hin sim tawi ti a hin a hi le tu lai ta US in India gama tariff 50% abol khumai li iti dana tax hung nim jing theam ti ho jong hi mi tampi ilungdon diu a hi ni chi chung chang ho hi het thim na di vineu cha hin seo hi tin tu ni 4th September 2025 ai ta in aban bana tunia I topic ho hin vekin hi ti amasa pen in GST chung chang ga selew hen GST hi masanga chu hop li a ke hom a hi in a hin la tu a hi hop ni bawa hop ta ding ti hi hi chiwa finance minister Sitharam manin anasaina a chu hi chi hi anasai a in ama hin zan hi a meeting ananei now a hi lo le Supreme Court na Supreme Court ka tin parliament na meeting ananei na wa GST chungchang ho anasei na wa anaha dem pen cho a hi le Indian mi pi hon milham hon ni si a angai chat ho akicho na chunga GST sangta ta I bol pau hi chi hi middle class a hi lo le lower class ho dinga hi I chanam khana gyan theina a hlung thein hi je a chu a hi theya hi le hi chi hi su nim dinga hi ti a chu 56 GST council meeting anei na wa chu phone do na ana bolin hi chi chu pompi a hi tai approve bol a hi tai ti jong hi mo a hi le tu ni a hi chi wa 5% 18% kiti ho hi ipi hoi chi a chu 5% hlading hoi chi product ho a chu 18% hlading ham ti jong hi het nom deu kata sanin hi chi ga sele han amasa a chu ga veleu chan hi chi hi 2024 a patna GST hong ki sima patna anna chi dan chu a hi in hi chi GST lui pa chu tu chan ge a chi na lai a hi in tu a atha iti pau hi a hi le chun hi chi September 22 a patna hung function panding hung effective panding hi chi bill te ni tilehen 5% le 18% hi September 2 a hung thung ding 22 September a patna hi chi hung ki panding ai tai ti hi iga he theine dewa I sei ken wa hi in chule hi chi wa hi 0% tax anala ho GST umlo ho hi chi wa hi imo dewa hi in vegetable ti chu me ho ai lo le thei ho hi cho ho hi 0% hi in aban le 5% anala ho chu ipiham tile keng chot na keng ko ho a hi lawa hi le thau ti ho hi a hi in ni chenga hi cho jong hi ki poimo tho ai ni cho a hi 5% a hi in 12% chu ipiham telen anchang a hi in mobile phone a hi in a hi lo le juice ki sim ho na to a juice za chom Coca Cola Pepsi ti ho hi 12% GST ana hi in 18% GST a hi ipiham tele sabon toothpaste Colgate ti ho na nga ban le
restaurant a lut na ho AC ti ho vel ho ni chu ho hi 18% ahin la asang pen hi ipiham tele luxury goods adan chu car ho tobacco ho ahin tobacco tu a good kha ngai lawai le pan masala ti ho za thum chom ho hi ahin pan masala ho di hi chi ches chong ala tha ken wa hin hi chi chunga chong hi I chanam khana amawain akat wa hin aban le hi chi hi drink so chunga chong anakila hin ahin la tu chunga meeting ananei na wa anaki ho hla na wa chu hi chi wa 5%, 12%, 18%, 28% hi taloding 5% le 18% bo tading hi chi 12% ho zo si jong hi 99% ho hi 5% a ki chon lut tading a khen khat product khen khat ho hi 12% hi 18% a ki chon thading ti chu man tam chom ding khat le ni chuna hong man tam chom ding ahin la tam zopi 99% chu hi chi 5% la ding su nem ding aban le 28% ana hi ho chu tua hi 18% hi ta ding avet sa na chu hi chi AC ho bang chu masanga chu luxury goods a hi ana chu ana a hi le car ho vel ho chong chu ana hi in car ho jong chu icho dinga hi le chun 28% lang hi GST ana hi ahin la tu a hi 12% bo hi ta ding aji chu masanga chu car ho jong hi mi mai anei zo lo a hi tu din muna I vet nai le middle class ho jong car ahung man hlom ta dung joya chu car nei lo koi ma ta lo a hi ni za chu mi zo sen hi chi car ho amang ta in chule ni chenga ki mang to bang khat a hi ta in mi zo se in tina ki nei to bang a hi ta in ni za chu hi chi ho tek song I su nem ding a hi ti a chu 18% a hi an chon lut ta ve ti ho jong hi mo a hi ki nin a hin la hi chi chunga hi 40% a khat abol ki chu 5% le 18% ki ti wanga chu khat jong hi chi wa hi 40% a abol khat omin hi chi chu ipiham te le tu a pan masala ki ti ho a hi lo le tobacco product ho mong hi government in su mang ding ati a hi in a hin la tu ni chan ge a ki su mang nai lo a hi in hi je a chu GST sangta abol lovi a taxi asu sang le ave ti hi mo a hi ti pa chu he theine diwa in se a hi in aban le hi chi ho zo se hi 22 September 2025 ahung thun teng lehin izakai GST ho hi abona hong ki hel ding hi tai ti pa chu ngai isei wa hi in a hi le tu hin US military hon US Sepai hon Venezuela ho mi som le khat anathana chungchang holim na ga bol kit lewen hi chiwa hi Donald Trump in a Sepai ho hi thu anapi a hita chu hi chi kong hi imu de wa hin long neu cha hi bowin military long jong a hi po in gal kap na long jong a hi po in a hi lo le bom kap na long jong a hi po in hi chi hi milham ho to na mai hi chi long ho mai ho hi in a hin la hi chi sunga hi mi som la khat to wa hi in ni chi mi som la khat ho chu luya hi anaki tol ven a hi la oceana hi anaki tol ven a hi la hi chi wa chu US in Trump in thupeh na ananein US military ho hin hita chu bom anaka movin a hi le hi chawai mo de wan missile anaka movin a hi le tai po ke a asunga to zo se jong hi anathi a hi ti a hi in a hi le hi chiwa hi UN a hi in a hi lo la wa noi le se na leader za chom hin Trump hi thudo ananei ven ipi bola nang in mi citizen khat hita hi warning jong pelawa direct nga attack na bola hita chu na kap jing ham ti a hi thudo ananei vin a hi la aman don but na nei na chu hi chi long chunga hi drugs tampi akikoyen ama ho hi gang party a hi vin hi chi gang party ho chon drugs tampi hi chi long chunga chu tilhan tuikong chunga chu anakoi vin anapo hita chu drugs trafficking ho abolu drugs ho zo le a hi leiu a hi in hi za chu US in hi chi to bang drugs mafia kiti drugs gang ho hi akidei po in hi chu ho su mang na dinga chu US in na anakitong ai
ti a jong chu ama hin don put na nein ga veleu chun hi chi hi Venezuela gam cha hin hi chiwa yellow color a pen hi chi hi Venezuela gam a hi in aban le tu a hi US hin hi chi lai mun ho zo se hi amawan ato phau cho hi chi Venezuela hi masanga video kana sema jong choi ta hil chet na kana nei ta in US gal kap na long ho za chum ho hi chilai Venezuela gam kom la hi akoi ubin US in Venezuela hi attack bolding government hiel do na dinga jong hi to gon ani vi ti pa hi mo ahin aban le alang khana iga het thei dewa chu Venezuela hi US United States adinga hi alang khana chu thau ha put na pen khat jong thau hung kon do na pen khat jong ahin eta chu masanga chu hi chi America North America South America kiti ahin tu a hi ama state country mina hung ki ko pha na hi chu ho chu anom bi se talo ahin hi jong le tu a hi thau na zo se hi US in apart chinga hi target a bol hi tu a Iran ahin Iran ho jong hu ipibola US in target a bol jingham tele Iran gam sunga jong ho thau tam pi pot cho ahi le hi chi American lang side na hi ivet kit na hi le chun America langa hi chi Venezuela hi thau ha pot na pen thau ha sop lai pen gam khat hi aban le hi chi wa hi Russia hi in China hi in ama hon jong investment za chom ane wa hi chi wa ko na jong hi thau hi chi thau la do theine dinga investment is an ham khada bola China in jo hi chi gama ko na hi thau a barrel a hi tol ji hi jo hi je a jong hi US in yang sit na nei a hi ta tu chunga to gon ahin nei ho hi ahin bol hin ti ho jong hi journalist za chum ho a ko na jong chomo the ahin along hi ga velo hen hi ta hi long neu cha mi som la khat hung to ba hung hlai pen chu US in satellite na ko na track a bola hita chu missile anakap kong ai ti pa chu hi chiwa hi I image a lim iga mo thei ne deule hi chin thei ne dewa chu iga vet sa wa hi in hi chi thil so hi 2nd September jan hi thil so hi jan hi ma sa thil so hi tai jan hi ma sa pa na chu US ho hin hi chi to bang thil so hi ano ma hi na hin la anak ki ha sei do lo wa hin tu a hi a thu hi a hin khol lo wa Venezuela hon jong na sata dem na ahin bol phat no ba chu hung so do hin masanga chu US in claim a bol banga chu drugs bol a hi wa drugs ho a ki pe ya geng ho a hi wa hi la chun e ho min se na the hin ti a hi anaki veng jam a hi na hin la tu a avet wa hi US in Venezuela hi target a bol na hi thau je a hi target a bol a hi ti hi chi Venezuela president pa jong hin a hin phone do ai so i je a chu tu a hi chi chung chang thu ho hi news a na sata hung thang a chule US in atha mi som la khan ho hi TDA ho a hi ve TDA ho chu geng min khat a hi in chi TDA mi som la khat US in tu chunga atha ho hi ama ho hin I macha thing noi to ling anei po vi ti ahin la US in hi chi ho to gun anei na diwa hi hlamasalanga chu warning anapi wa chule ama ho hi chi TDA ho hi thing noi organization khat a hi ti a jong hi phone ro na neu chu hi ji a chu Trump hin confirm a bola strike bolding a hi thupi na ananei na hi le US missile in tu chunga chu strike ana bol wa hi chi mi som la khat ho chu ana tha wa hi ti a in a hi le hi chi chung changa Venezuela leader pan president pan Nicolas in thu ahin saina chu ETSA ki tam tele tu chunga hi chi Trump in Venezuela attack ahin bola ama Sepai mang cha athaha na vet sa Venezuela chunga na ahin to hi ki mo vel lo ding hi chi hi Sepai na to ahin gam khat attack a kilading a hi in hi ja a chu Venezuela thip be a ki lo ding hi ti a hi hung ham thawi ti ahin agam te ni a hi lo le military ha dan dung zu ya ite ka a hi le Venezuela chu US to ga ki do thei jong helo
agam jong neo cha a sepai jong lhom cha US doding zat hilo hil a hi wanga chu hi chita bang thu ho a hin sei the ya hi le chun I chan ham khat tram amo e tina a hi in chule Venezuela nung langa ding ho hi I chan ham khana hat na hi ti jong hi mu the ai in zawa jong ka ga sei ta in hi chiwa hi Russia a hi in a hi lo le China a hi in ama hon jong a phat chenga hi chi gam sunga hi investment a bolwa hi chi investment a bol na wa ko na chu thau tam pi ho jong he akila o he ni chi Venezuela gam chu hi a lai lung ta a hi ga velo chun hi chi avoma ki mark na si hi thau a la do now mun ho cha hi chi wa ko na hi thau factory izan ham khat hin hi chi wa ko na hi China in jong investment a bola hi chi Venezuela gama ko na hi thau tampi ala a huti ai le chon tu chunga US na to ho mi som la khat a tha ho hi phateta in khol diu itiam khana US mo na the a hi le chun China jong hung zaw mai the Russia jong hung zaw mai the hi ti ho chan ge hi news a ko na chu mo hin tu le tu a hi US jong tension ma Donald Trump hin a ball khil na chunga a ball khil na hi hung sang deu jing ai tan India chunga jong 50% tariff a ball khumai le tu a hi India in hi chi phula na a chu GST a hin su nem ki ta chu GST 18% ho chu 5% a koya 28% ho chu 18% a in koya ile chun I chan ham khana Indian market jong hung khang kit dinga hi mo a hi in chule tu chunga jong hi chi Venezuela gam sunga thu api a drugs trafficking a hi drugs zo ho a hi ve gang party a hi ve ti a mi som la khat a thana chung hi hoi ta hong ki hol do hen lang nga thil hi adi lo ta hong kha hen lang hi le chun Venezuela ho a pan sa a China hi hen Russia hi le US ahin target na diu hi I chan ham khatna apan mun hi ahung sangi ti hi mu hi in tu chunga hi Trump vai hop na chunga a second term hi ama partner le US anki cha ho zo si jong hi tu ai hung ki ham gamowa ama chung zo a le thu na ding to go ne ngen a hi in India jong ga velo chun masanga patna China ana dem jinga China chu iti ta hi jong le kita san lo ding hi ti ana Sepan tu a hi China to trade hoi ta sim phat ding aban le China to hoi ta ki tho ding currency US dollar ho dal ha ding ti ho chan ge a sei the ai le chun tu a jong hi chi hi amep hi iga mu thein de wing ga velo chun hi chilang hi North America ai chi United States cho hi tai aban le hi chi Venezuela South America langa hi chilai la a hi China le Russia in jong military base sim do na ding hi to gon anei jingo a hi na hin la pancha na ding hi anei thelo a hi tu chunga hi US in itiam khana Venezuela hi a hin ha su gen the ai le chun ni chilai mun ho a US le Russia base ho jong hi hung ki sim do dinga hi mu the hi ti pa chu het theina diwa tu nia Trump in Venezuela ho mi som la khat ana tha chung chang le India gam sunga GST ahung ki khel dan su ni ma a dan chung chang ho het theina diwa poimo ho in sei do thei ho hi chan chu hin tin tu ni ku ki news ve zo se le ngai la zo se na chung chi evin ka ki pai na bon cha vin pathenin phathein bo jing taw han